I dobar dan ljudi, ponedeljak je pa i vreme da podelimo neke nagrade. Ovo će ići kao dodatni video danas. Nadam se da ste već odgledali mojih top 5 pročitanih stvari u martu. Pre svega da iskopiramo novu listu imena na ovaj sajt i da ih randomišemo, pa ćemo i krenuti sa izvlačenjem. Ovoga puta delimo čak 4 paketa. Ja ću svaki put reći šta je koji paket. Znači, pre svega tu je prvi paket, to je 4 rada Konrada Roya iz 666 ciklusa, Posljednji smeh, Ubica, Crveni sumrak i Crna zora. Srećno svima, pa hajde da počnemo. Prvi paket je dobio Judge Holder. Ja sam mislio da će biti Nemanja Knežević, ali nije. Njega ćemo sada izbaciti iz potencijalne liste i podeliti drugi paket koji je Drakula od Čarobne knjige, Obojeni program 77, Entitet i Duboko crnilo. Srećno! Dobio je Predrag Obradović. Idemo dalje. Sljedeći paket je Drakula od Čarobne knjige, Dampir knjiga 4, Superbook 59 i Crno i belo. Srećno svima i počinjemo. Kupusavi pevac je osvojio. Njega ćemo izbaciti. I posljednji paket, ali ne i najmanje vredan, Drakula od Čarobne knjige, Duboko crnilo deluxe edicija i Bolest M. Srećno svima. Je osvojio Uroš Komenković. Hvala na gledanju, čestitke svim dobitnicima, pa se vidimo u ponedeljak.